Ka kanhun kinong khayi marap hapo kalama jungka khasi jentia Fresh Vegetable Suppliers Association kalpan pau ke jing banyaw kabakraw bahadu mata ki kalikit marap kidang syak pendek ki babun rukom wat hadin baka sarkar kalapan bena bakin hablang hakat hup ki marbang mardi kaba pentip ya kene uba esron marwen unong aibuj jongka kanhun ulong baka neka jing syak pendek pentut kinorap kade ye kito ki bapenkit ki marap shasilong berkiwe ki jaka. Takum notification ke balami hakasan tarik me arja afuway ni yang ni bakal don kata exemption na kumta ki agriculture and veterinary services tega basulung kolong ba mentasi singi arsingi ke jami media bagi jingsha pentut jong ki nomrap jongi ki bawon ra ki mar sesar kelalong sebab pala tingi kwa ken ba na kaliang ka Government of Meghalaya ko home political department bahkan long specific ya ke baka ai exemption agriculture menta kemunsuong no kibrio kidan ba tu singi ba mi media bangi i ke jingkran jong we rong ba sabat halat semen bawon rak opli ke marap no pasok yong mau katnu syam jing nalor baki ong bala ba dayok tang kata kot no po dorbar sinong kalabiang redon rak shani maksud namar to exemption jong notification belami hak santarik me arjar afuwe kapen i bala exam de bale pat ke nang sak pentut kani jing keling kwa penbu akhmat ka sarkar haba pi ai ganu notification subha se raplem kumno ban pensuk susu ibriu ibayat bayang man sulong general namar teng bun ki briu ki sa aku kumno bikin ya yang kumno bikin wanra eka marsya ki jaka bikin di kalong kapen sat kelai ki tetang ini kentin ngakwa hi ba kani ka jingya lunti jom marap ban kit ban wanra sya ki jaka ban di ki kanom dan kuno jing sat